object before it undergo plastic deformation, elastic deformation ያካሄዳል which means any material or every object they have elastic region. apply ያረኩትን ፎርስ ልክ ሳነሳ ይመለሳል ወደ ቦታው apply ያረኩትን ፎርስ remove ሳረክ ወደ ቦታው ይመለሳል or look when we remove the applied force the body return to what its original position but when the applied force is large enough or when the applied force is past the elastic limit ያው apply የምታረጉት ፎርስ በጣም እየበዛ ሲመጣ ወደ ቦታው አይመለስም we call this deformation plastic deformation ቦዲዎች በተክላላ elastic deformation አላቸው apply የምታረጉት ፎርስ እየጨመረ ሲመጣ ምን ውስጥ ይገባሉ ካልጨመረስ ስለዚህ ሁሉም ቦዲ ፕላስቲክ አለው ሁሉም ቦዲ elastic deformation elastic region አለው ግን apply የምታረጉት ፎርስ elastic ሊሚቱን ካለፈ ምን ውስጥ ሊገባ ይችላል ፕላስቲክ ቢሄቪየር ሊኖር ይችላል ማለት ያስማማናል